Ciao, ja. Ey, du bist doch der Hirnchirurg, nee. Nee. Ein anderer. Komm. Komm lieber Bergmann, ha? Polako na krov iznad grada, ja. Evo tu gasiš svetko. Tomo, kako ćete naći, Tomo? Evo pa on će svetko opet spuštanje. Joj, da ne upanem opet, mater, upaš. Joj. Stairway to heaven, ja. Ko će se sad popegati? Upadamo. Čo pizza je? Pomalo. Zamrzi. Meze. Stairway to heaven, a? Ovako. Pizza vita, bella vita. Ovdje se sa krova može upasti, jebote, nema ograde. Užas. Prošli na dole. A? Prošli na dole, Ja sam se onako popio, ali ne znam kako ću stići dolje. Skršit ću se sad, ja. Usnast. Evo ga, još jedan dolje. Ide gore dolje. Ne ugasi se, svetno, htio sam već. Pakao opet. Znaš, bez obzira u kojem si krugu vidiš. Bio na trećem, bio na prvom, bio na devetom, svakako smo upaknuli. Sodom i Gomori. Ova Sodoma ovdje oko mene se, evo, ne vidi se ništa. A Gomora je s druge strane isto se ne vidi, znaš. Tomo! Aj, hecko i vamo za YouTube, hajte, trošo. Dobro ovo pivo. Češko. Dobro ova Čehinja radi. I with friends, and his uncle lives there, and he lives together with his uncle. And this is like 1 hour away from Paris with the train, and it looks like some difficult suburb. But Još nadalje. Gdje su aukunten, ja? Langsam. Ja, so ist gut, so ist sehr. Deine Getränke da eingenommen, ne? Ja, hallo. Velja, razumite kad treba da se spuštaš i penješ. I understand you when you need to go up and down. Downstairs.
it's okay, but not so. You don't lose so much. This bar? Opet su ugasili svjetlo. Ajde, ne brinjem više, dosta. Ajde.